Pozdrav ljudi, evo ponovo na Zelenboju, danas prekrasan, lijep dan, za razliku od prethodnog puta, nadam se da će puno ljepših i boljih momenata snimiti. Ugodno gledanje. Evo nas na prvom vidikovcu. Za razliku od prošli put, vidite li vi kakav je ovo pogled? Gledaj. 3 vozača malo jača. Dalje. Rade ove poslove instalacija za veliku kompaniju, tu je pristaju plata za naše. Zato vam to mogu imati da nam ne radi. Evo ga, izlazimo na posljednji brežuljak prije Zelenboje. Evo ovdje ću podići dron.
Evo, poslije kraće pauze idemo. Ostalo nam je još 100-tinjak metara uspona i na Zelenboju smo. Evo ga, znači, evo ga Zelenboj. Još jedan vidikovac, još jedna lijepa čistina. Evo Djedina planina, Djedinska. Mali konjuh, veliki konjuh. Vidiš gore, vidi se odavde ovaj relej. Evo ga. Veliki konjuh. Mali konjuh. Znači, gotovo tu smo, pobjeda, evo ga piramida, evo neko je ovo u međuvremenu prepravio, ispravio, prošli put nije bilo ovako čitko. Evo ga, 1060, da vidimo, evo vidite na mom satu, evo ga, evo 1059. Pokazuje moj sat, a vidimo. Eto. Moram ovdje prijeći malo u hladovinu, pa da kažem par riječi o ovoj lokaciji. Znači, Zelenboj nije pretjerano visoka kota, 1060 metara nadmorske visine, ali jako je lijepe konfiguracije. Ljudi su to očigledno prije utvrdili i zato su ovdje napravili ovo nešto kao izletište, a ovo iza, tamo što vidite ovu iza mojih leđa, ovaj objekat, to je lovačka osmatračnica. Odavde je stvarno jako lijep pogled, do duše. Nije kao na nekim drugim vidikovcima konjuha, jer ima okolo je obraslo drvećem. Međutim, fantastično je za odmor. Evo, nas smo trojica ovdje i pravo uživamo u miru i tišini. Još jedna dobra strana ovog konjuhovog vrha je što je pristup prilično lagan. Čak i po ovoj najdirektnijoj stazi nije pretjerano teško, a vidici su prelijepi. Imamo neki mali problem sad sa vodom, jer je ovaj dole izvor ispod presušio, ali ne znam, vidjet ćemo sad u povratku. Tu dole, znači ispod, ima još jedan izvor, pa vidjet ćemo, možda se tu nadopunimo vodom.
Znači, moja je preporuka onima koji žele doći ovdje da ponesu malo više vode. Litar i pol je dovoljno. Eto. Toliko za ovaj video. Ako vam se dopao, lajkajte. Ako ne, bit ćemo drugi put. Ugodan dan, svako dobro. Evo ga izvor života naš. Bili smo na rubu dehidracije. Ja, vidi.